numvise asubira asenga yasenze isengesho rya numvaga asa n'uwotegura ziriya nyigisho kuruta uko nje nabikoze. Nandi muhumbugisha rwose. Asante. Ejo twaganiriye amajambo yanditse mu migani ibice 6 no ku murongo wa 16 nyine. Yego. Avuga ngo hari ibintu 6 ndetse n'7 Uwiteka yanga bimbobera ikizira. Ibi amaso y'ubwibone, ururimi rubesha, amaboko abusha amaraso utafite urubanza, umutima ugambirira ibibi, uribukira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa kuvuga ibinyoma, uteranya abavandimwe. Yego. Twongeyeho amajambo Pawulo yandikiye Timoteyo aramutarura, aramubwira ngo ariko weweho ume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi wakwigishije. Yego. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Amen. Kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Amen. Tuvuga yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Uwiteka bigira umumaro wo kwigisha umuntu, wo kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Yego. Ako ni akamaro k'ijambo ry'Imana tukwize uhereye mu butoya bwacu, abakuriye mu itorero. N'abije bamaze gukura, nizo ntego z'ijambo ry'Imana. Twavuze yuko ari ukwigisha umuntu bikamutunganya, bikamugira umuntu ushize. Yego. Tuvuga yuko riza rimwemeza ibyaha ntazahora bigenderamo, riza rimwemeza ibyaha ndagira ngo abikore, umwuka ukamubwira yuko ari ibyaha. Ukuri. Kugeza umuntu atunganye icagaze k'ikubata cyari cyarakuhindukiye ububata, ugahinduka imbata y'umwuka, ukava mu bubata bw'icyaha ugahinduka imbata y'umwuka. Amen. Tukaza duhanirwa gukiranuka, ukaza wumva buri munsi uhatirwa yuko gukiranuka ni byiza. Icyatumye tubizana nuko tugize iminsi tubibona biturimo, nubwo tuvuga ngo tugize iyo myaka yose. Icyatumye bizamo birandemerera cyane. Sinzi uko nasubije amaso inyuma, mbona bino bintu 7 uko byakabaye. Uko byakabaye byose biri mu kudusenyera ingo, biri mu kuboneka mu ngo zacu twese, mu ngo kari kuzabikristo zose. Bikazamuka bikagera no mu ngo z'abashumba z'abakozi b'Imana. Bino bintu byose ko ari 7 biri mu kuboneka mu makanisa yacu. Uzobisanga mu baririmbyi, Yego. ukabasanga mu byo abantu basigaye bahita ngo ni abanyempano. Buriya twese turazigira. Imana yaduhaye impano twese mu by'ukuri. Nukuri. Bibiri zivuga ngo ihereza buri muntu wese ikimwerekanaho umwuka wayo. Sasa abahawe impano zo guhanura bakavuga ngo nibo banyempano. Ugasanga hari abantu bitirwa ngo ni abanyempano. Abanyempano wati? Abandi dusigaye dufite iki? Soko. Abandi barazihawe, barazitunze, ariko sizo kwiratana. Yego nukuri. Kubera izo mvugo zose, twazamuye ibitugu nabi, tuzamura imyumvire nabi. Yego. Duhinduka indyarya.
tubabarire. asante. Twavuze yuko icyatumye tubizana nuko byakomanze ku mitima yacu. Turibwira ngo reka tubigarure ahari, twobibwira abandi, twobibwira abo turi Yes. kubibonana, cyangwa nimba natwe biturimo, Imana igira ubikuramo muri twebwe mu by'ukuri. Yego. Yego Amaso nuko. y'ubwibone cyangwa ururimi rubesha cyangwa amaboko avusha arasa atari ku rubanza, twabivuzeho. Yego. Mu yandi magambo abiri byose ko ari birindwi, umuntu yoza yifatira, nubwo woza uyifatira umunsi wose kimwe ukaza ugifatira umunsi, ntitwobirangiza. ariko ndashaka kubabwira ngo mubyumve vuba, Yes. amaso y'ubwibona arumvikana. Kandi turi mu kuyabona, turi mu kuyabona mu bana, turi mu kuyabona mu bantu bakuru. Nongeye kubisubiramo. Yego. Imana idufashe tubone igisubizo cyacu. Amen. Amen. nahoze ngira narwaniwemo n'ijambo ryo kuvuga ngo abo gukomeza ririya jambo Pawulo yandikiye Timoteyo ryo gukomeza ibyo twize, ibyo twizeye biza kunanira. ndavuga nti reka gira tuganire hejuru y'urukundo no gukiranuka kw'Imana. hari ukuntu abantu benshi turimo kuhisha mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana no gukiranuka kwayo n'imbabazi zayo ni ibintu ni kamere yayo, ariko kubitandukanya ugasanga byatunaniye, bigatuma dukora biriya byose birindwi byose tukabikora twihishe yuko Imana ntabwo izagira, yaradukunze. kandi wabisoma mu by'ukuri, iyo usomye rya jambo ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. ukagira ngo abamwizeye bose ntawe uzarimbuka. upfa kuba warizeye nyine ukabyizera. hari ababivuga, turaza kubisubiramo, ntawe uzarimbuka. kandi wakomeza waje muri ruriya rukundo rwanditse mu Bakorinto, ruzavuga ngo ruza rwihangana, rugira neza, rugira ishyari, rubabarira byose, ugakomeza rugira amagambo menshi, ugasanga nta kintu na kimwe rusize. Urukundo rw'Imana kuvuga uti nimba Imana ibabarira byose, izababarira na biriya bindi byose. hari abihisha bagakora biriya bintu byose 6-7 bitwakiriye yuko urukundo rw'Imana ntawe rutaha. turimo kubona abandi babikora, kwari ntawe uri mugufi, babyishamo. wabikurikirana ugasanga hari ukuntu wenda tuza twibesha. rubabarira byose, bien sûr, rubabarira byose pe, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. ubwo ni urukundo rw'Imana. wa muririmbyi yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki, ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. kagera aho avuga ngo inyanja zose zoba wino, ijuru rikaba impapuro, ibyasi bakabigira amakaramu y'abandi, abisi bose bagafata ikaramu bakandika iby'urwo rukundo ntibo bimara. urumva yuko ari rwinshi cyane. ukora biriya bintu birindwi ntaho ubikoze urukundo rw'Imana. hari abigisha muri ibyo bintu byose, muri urwo rukundo bamara kurutekereza uko ari runini bakagira ngo none bemerewe gukora ibiri.
ejo bundi nababwiye ko turangije igitabo cya Matayo twaza tubisobanura ejo bundi. Usomye igice cya 5 cya Matayo n'igice cya 6, twagaze tugera hagati tukabanza tugahagarara na bagenzi bacu tugatsindwa n'ijambo ry'Imana. Yego ni ukuri. Tugatsindwa n'ijambo ry'Imana. Yabwiye abafarisayo n'abanditsi bari bari aho ngaho n'abantu bagaza bamukurikira benshi, arababwira ngo ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi Yego. ntazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aho ni muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 20. Yari amaze kuvuga ya magambo y'abahiriwe abaribo, barakomeza aragenda agera kuri aya majambo. Aravuga ngo ndababwira ukuri, ndababwira yuko gukiranuka kwanyu, aho ngaho twagiye mu gukiranuka. Gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yego ni ukuri. Ni gute kandi ni gute tubuze ijuru n'urukundo rw'Imana? Yego. Ni gute arahiye kandi yaraje kuducungura? Muri Yohana wa mbere ibice 4 no ku murongo w'9 aravuga ngo iki nico cerekanye urukundo rw'Imana muri twe. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Yego. Ubwo ni urukundo, ikiza cyerekana urukundo rw'Imana muri twebwe. Uko Imana yohereje umwana wayo w'ikinege. Imana ishimwe. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Twavuze yuko ari rwinshi cyane, ariko kandi ngo agere hano aravuga ngo gukiranuka kwacu ni kutaruta uko abanditsi tuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yego. Hari ukuntu muzaza musanga Matayo agenda avuga ngo ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru, ntavuga ubwami bw'Imana, agenda avuga ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru. Bazavuga ngo batinyaga kuvuga Imana, akavuga ubwami bwo mu, yari Umuyahudi, akavuga ubwami bwo mu ijuru. Muri kino gitabo cya Matayo usangamwe amajambo asa n'aremereye. Ni Yesu wagaze uyavuga, murabizi yuko Matayo yagaza asubira mu byo Yesu yavuze. Yego. Yavuze amagambo nk'arindwi abwira abantu ngo muzabona ishano mwebwe mugabo. Akongera akabwira abantu ngo muzabona ishano mwebwe. Muzabona ishano mwebwe mwaryajyamwe muzabona ishano kubera yuko mukora ibi. Muzabona ishano agaza karindwi kose. Yego. Sasa barya bibesha iby'urukundo rw'Imana. Kambabwire ko atari twebwe twatangije idini. Ntabwo ari twatangije idini, kandi ntabwo ari twebwe turi bene wabo na Yesu kuruta Abayahudi yasanzeyo. Yasanzeho ari amadini y'abanditsi n'abafarisayo, yari amadini akomeye yubashwe cyane. Kandi ba nyirayo barayubahaga cyane, nabo banditsa nabo bafarisayo bari bubashe cyane yuko kubera ko bigishaga abantu batoza iby'amadini yabo. Byumvikana rwose. Yego. Ariko Yesu akabatinyuka akababwira ngo gukiranuka kwanyu. Gukiranuka kwanyu. Makuri. Gukiranuka kwanyu ni kutaruta, yari ahindukiranya abigishwa, yari ahindukiranya n'abandi bose bari bamukurikiye. Gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abagabo. Murabizi yuko abafarisayo bahagaze bakiranuka no ku cacumi bagakiranuka no ku murabizi ko ngo bahagaze batanga n'isogo n'icacumi cy'isogo. Yego. Yego nuko. Ariko akababwira ngo nimudakiranuka kurusha bano bantu. Yego. Hari ahandi kandi yavuze akabwira abantu ngo
simbaza ijambo riteye ubwoba mu by'ukuri yego bakamubwira ngo ese ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwigiraga mu izina ryawe mwana we ntitwaririmbaga mu izina ryawe bazobabwira ngo simbaza ni ukuri bivuga yuko bano bantu bari abaririmbyi bano bantu bari abahanuzi yego ni ukuri aba bantu bari abapasiteri nk'uku kwaje aba bandi bose dutarana yego ni Yesu hoze ubivuga wenyine nta wundi nari mvuze ngo Matayo yarapose yanditse ibyo Yesu yavuze ubu nyine dufite abigisha abandi baza bakadusobanurira yuko ibyo ngibyo Matayo yanditse Yesu yakoreye mu isezerano rya kera mu ibya kera Yesu wabivuze bazababwira ngo simbazi yego muri Matayo kandi niho dusanga Yesu avuga inshuro zine zose avuga ngo nibabate hanze ngo aho bazoririra no guhekenyera amenyo yabisubiyemo inshuro zine ni ukuri ngo agere hepfo atangira kuvuga ya majambo ngo mwumvise bavuga ngo jewe nababwira ko mwumvise bavuga ngo tugasabana ariko jewe ndakubwira ugasanga yabikomeje cyane cyane yabikomeje pepe kandi akababwira ngo sinaje gukuraho amategeko yego ko nashaka kubagarura ngo mureke kwiteranya urukundo n'imbabazi z'Imana no gukiranuka kwayo ngo mubivange ejo muzasange mwarakoreye kimwe mu kindi kwibesha yuko imbabazi z'Imana zizoryamira gukiranuka kwayo cange urukundo rwayo ruzaryamira kimwe by'ubishombi ni kamere y'Imana yego ni ukuri ni kamere y'Imana Petero yaranditse nk'uko yabahamagaye ariye aba ariko namwe mubabera amen kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera Imana iraduhamagarira kubabera Imana ishimwe kubabera nimba baratwigishije yuko kwibona ari icyaha imbabazi z'Imana ntizizahinduka ngo inkundire yuko ari nyembabazi ikunda icyaha kubera ko ari nyembabazi yego yego izakunda yakoze umunyabyaha itanga umwana wayo ariko mu baheburayo ikabaza ngo se ngo tuzarokoka gute nitwirengagiza agakiza kangana gute twakiriye nitwirengagiza igitambo twahawe nitwirengagiza imbabazi z'Imana nitwirengagiza ibyidusaba nimba itubwira ngo yanga amaso y'ubwibone nimba ibisubiramo ngo yanga amaboko avusha amaraso atariho urubanza nimba yanga ikintu runaka amaguru y'urugomo nimba ibyanga twebwe tukitwikira urukundo rwayo yuko izakomeza idukunde hariho kudukunda ariko kandi hariho n'urubanza azoshirwa wese ibikwiriye n'ibyo yakoze yego ni ukuri ariko ndashaka kugaruka muri bya bindi twize ejo niba twaramenye yuko amaso y'ubwibone ari icyaha tukamenya yuko
amaboko avusha amaraso y'utagira urubanza ari icyaha. yego Tukamenya yuko biriya bindi bitwashizeho byose ari ibyaha. Mwambaza ngo ese umuti ni iki? None tugire gute ko byatwijanye, ko duha tubibona? Ni iki twokora? yego Iki twokora? Nuwuhe muti watuzaniye? Imana ishimwe. Niyihe muti watuzaniye ko wabizanye? Niyihe muti? Byari byoroshe ikintu cyose gifite konterere yacu. Nababwiraga ngo amaso y'ubwibone mugende muce bugufi. yego Kababwira ngo ururimi rubeshya mugende muzaze muvuga ukuri. Kababwira ngo amaboko avusha amaraso y'utari urubanza mugende mureke kwica. Muti mugambirira ibibi ntimugasubire kugambirira mu ibintu bibi, ntimukazamugambira, muzaze mugambirira ibyiza. yego Kandi ibintu byose bibahamagarira mu rugo ntimukaze mushera. Abagabo bose b'indarikwa imbaga zo kubesha, ureke kuzaza uvuga amagambo y'ibinyoma atakureba. Abari basanzwe bateranya abandi, kuva uyu munsi nababwiraga ngo mugasubire guteranya, muzaze muhuza abantu. Ahubwo yego iyo ngiyo mbabahaye solution. Ariko ishaha ni ishaha. Icyaha kubera yuko cyitwa icyaha, solution yabyo byose uko ari birindwi. Usanzwe usigaranye ufite kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu, umuti wabyo ni ukubyihana. ni ukuri gusa yego umuti wabyo ni ukubyihana. Kubyihana, hari umuririmbyi yavuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka. Nta kindi gihesha gukiranuka, nta na kimwe, nta na kimwe, amaraso ya Yesu Kristo. Niba batubwiye ngo iki ni icyaha bikaba bine, ukisanga uri mu byaha bitanu cyangwa bitatu cyangwa kimwe usigaranye, isolution si nyinshi. Ugenda ugapfukama ukabwira Imana ngo Mana mvugutira. Imana ishimwe. Iyi ngeso ndacyayibonamo. yego ni ukuri Ndacyayibonamo. Ndacagira gutya nahindukira nkabona nasuzuguye abantu. Nagira gutya nkabona amaso yanje sinshaka kureba naka. Nagira gutya nkabona nakuri imbere yanje sinzagutambuka. Nkabona abandi baransize. Mana Amaso y'ubwibone nta kindi coya gukiza keretse kuyireka. ukuri Twavuga iti kino cyaha kiracanzamo vuba, kiracihutira kuza kuba. yego Narababwiye ngo bino bintu bigize iminsi bitwinjiramo, bitugizemo iminsi. Muri za 80 ndagira ngo 80 nico gihe Kadeze yaje. yego Kadeze imaze gushika, dutandukanya nyine, bamwe basiguma muri Sapeza, abandi muri Kadeze, baja muri Kadeze. Byari bisabye yuko abantu bari muri Kadeze ngo bihana yuko bagiye mu buryo butemewe, nyine batari basezeranye. yego Bari bakwiriye kuja gusaba imbabazi. Baragenda basaba imbabazi, barazihabwa. Ubuyobozi bw'ikanisa, Conference Nationale ya Sapeza Butare, bumare abantu bandi bo hasi baravuga ngo twebwe ntituzitanze.
iryo rirahaba bakabwira abapasiteri ngo nimukora biriya turasohoka. Ikibazo ese turacubaha ijambo ry'Imana Ukuri. ibyo tukabigenderamo imyaka 40? Turacubaha ijambo ry'Imana? Nimba tutababarira twebwe tuzababarirwa nande? Yego ni ukuri. Nimba tudashobora kubabarira ibyaha bitoya nk'ibyo ngibyo, ibi bindi birindwi byose bizababarirwa. Yego. Nimba dukabyaho gukiranuka ngo twebwe turakiranuka kurusha abandi, twebwe duhatuja mu ijuru abandi bose bazoshira. Murumva yuko izo manza zizocibwa nande? Yego. Yego. Abafarisayo bari baza, muribuka barya abantu babiri bagiye gusenga, umwe abwira Imana ngo njerwa ndagushimiye ko ndameze nk'abana. Yego. Ndagushimiye yuko utameze nk'abari abandi. Yego. Jewe iyo mwabonye ifaranga ndagicacu, jewe nagize guteza nigiriza kabiri, iyo byagenze guteza nza hano ngapfukama ngasenga. Simeze nka nkuriye waburiye upfukamye hariya, rero simeze nkawe. Ni ukuri. Ayo niyo maso dutunze mu makanisa. Yego. Yego. Bishop azi yuko ruta abakristu, utiriwe ntuvuge, umuyumbu umuhanuzi ntumuvugeho, wamuririmbye wo hejuru ntumuvuge. Yego ni ukuri. N'amaso y'ubwibone mwe gerageze kuyarwanya mu by'ukuri. Imana idufashe. Gerageze kuyarwanya. Yego. Nari mbabwiye ngo si twebwe twatangije idini, barya ba nyiraryo kandi bumvaga yuko Yesu ari uwabo, umwana wabo, kandi nawe arabizi. Warabizi ni ukuri. Yarabizi rwose, arabizi. Nawe arabizi yuko kandi azabivuga se ntazabihisha, umwana wabo. Yego. Yigeze kubwira umugore umwe tugafata ibiryo by'abana ngo abihereze imwe. arabizi yuko agakiza kari ak'abayahudi fose. Yego. Yego. ngo ni mu bakomoka. Ariko nubwo byari bimeze gutyo bagasatungana abantu b'abagabo, barya abantu b'abagabo bambaye amakanzu maremare, bazi gusenga bahagaze mu nzira zose, bazi gusenga biyubashe cyane, hazabwo dusenga twebwe. Ariko ibo bari bazi gusenga na metode zose zishoboka. Bagiragamo metode yose, nimba ari kangahe bazoza basenga ku munsi bose bazoza babyubaha, nimba bazoza bakaraba kangahe bazoza bakaraba. Yego. Bigeze kubwira Yesu wese ni gute abanafunzi bawe baza barya batakarabye. Bari bazi kubaha ibintu pe. Yego ni ukuri. Yesu arababwira ngo gukiranuka kwanyu ni kw'abanditsi muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuri. Ni ukuri. Biriya bintu bidusenyera, biriya bintu byatugarusemo cyane kandi baratwigisha uhereye mu butoya bwacu. Nta kindi cyo bidukuramo no gusaba imbabazi. Yego ni ukuri. Kugira ngo tubyoroshe, Imana yodufasha tukaza dufata ikintu kimwe tukareba ingaruka z'amaso y'ubwibone. Ariko se turagenda kuzishaka mu by'ukuri abantu bakuru bose n'abatarasomye ijambo ry'Imana, n'abatarasomye ijambo ry'Imana, umuntu wese mukuru sigare bagasuzuguro kari mu bana n'ababyeyi babo. Nukuri. Wareba agasuzuguro kari mu bashakanye. Yego ni ukuri. N'umuntu utarasomye ijambo ry'Imana, bano babyeyi bakuru, bano babyeyi bose basaziye mu mago yabo, bari bakumirwa abe n'abatarasomye. Ni ukuri.
yego ni ukuri yego kanswe abantu basoma ijambo ry'Imana ni ukuri ko ndabinginga ngo mu by'ukuri nimba hari ayo maso tumeze gutyo dutunze tugende twikubita imbere y'Imana tusabe imbabazi. Ikindi kandi tuza twibeshaho Imana ni nyembabazi koko, ni Bibiliya twavugaga ni nyembabazi rwose gusa. yego yego Hari abandi baza bakora ibyaha bagira, nigeze kuganira n'umugabo umwe muri famiye, arambwira ngo jewe uyatekereje ibyaha bakoreye naka bazagira ngo Imana ntiyobababarira. Yahoze abimbwira nari nzi yuko hari ibintu byakorese mu muhana tudahari twatabonye se, bisigara biba bibi cyane bakorera ibintu biba abapasiteri bari bahari ngo bari kuba mukuru aricuza. yego arambwira ngo jewe iyo nibutse ibintu twakoreye pasiteri naka bizagira ngo Imana yo mu ijuru ntiyatubabarira. ndamuhumuriza ndamubwira ngo iyo wemeye ukuri umunyabyaha yego ukabyatuba, ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo kwizerwa yego ni ukuri zitubabarira ibyaha byacu byose. Imana ishimwe Imana ihimbaza. muri Yesaya ho yari yaravuze ngo ibyaha byacu nubwo byotukura tukutuku, nubwo byotukura nubwo byaba byinshi. muri biriya birindwi twavuze ejo hari abo byisangamo byose, yego hari n'abo kwisanga basigaranye bibiri, n'abari basigaranye kimwe. yego ibindi byose ntacyo bimureba, ariko nubwo coba kimwe. Petero yaravuze ngo mubabera kuko yabahamagariye yera. Imana ishimwe. hari undi muririmbyi wavuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. yego ntabwo twabishoboza, ariko iyo dusabye Imana tubabarira tubabarira. Imana ihimbaza. kandi iyo tuyingize ngo dukureho icyaha cyaduhinduye imbata izigica yego zikirimbura. muri bukane nimizivuga ngo zashaka kubyuka uzirimbura uzice pe, zizaze zizuka, kamere zizuka, ibyaha biza bizuka, ntabwo byagiye biza bizuka. yego ukayibwira ngo urimbure kirimburane n'imizi yacu. Imana ishimwe Imana ihimbazwe. twari tuvuze ngo Imana ntizica imbabazi zayo cyangwa izica ubutabera bwayo cyangwa izica urukundo rwayo. ni ibintu byayo bitatu, uko bikorana twaba tubizi cyangwa tutabizi, ariko ibihari cyose byose ko ari bitatu. ni kamere y'Imana. kamere y'Imana hari uzana ibingibi bakabisobanura ukundi, ubundi akabisobanura ubundi. umutima wanje wavuze ngo turacemerewe imbabazi. yego turacemerewe imbabazi z'ibintu ibyo ari byo byose twakoze. turacemerewe kuzana ibyaha byacu byose. yego ari byo yavuze ngo ngwino uzane ibyaha byawe kuri ya soko nziza. byose twobizana, byoba byinshi, byoba bikeya, byoba bingahe, byoba bitukura, byoba bimeze gute. hari ukuntu bazababesha abandi ngo iyo wavushije amaraso ntiwobabarirwa. babarirwa. yego niko ndahumuriza abantu boba barayavushije, nabo ndabatinyura mugenda imbere y'Imana muyibwire ngo Mana tubabarire. Imana ihimbazwe. urabizi yuko ejo bundi navushije amaraso wo kwa naka. babarire. yego Imana izakubabarira kandi bigukuremo rwose gusa.
yiteguye kukubabarira, acyategeye amaboko, Imana ishimwe. aracyateze amaboko, iracyateze amaboko Asante kugira ngo Yesu. hatagira uzarimbuka. Imana ihimbazwe cyane. hariho ibintu birindwi ndetse bitandatu ndetse n'ibirindwi Imana yanga kandi biyihindukira ikizira: Yego. amaso y'ubwibone, ururimi rubesha ruturimo, Yego nuko. amaboko avusha amaraso y'utagira urubanza, n'umutima ugambirira ibibi, n'amaguru yihutira urugomo, Yego. n'abagabo b'indarikwa bavuga ibinyoma, abagabo bateranya abavandimwe. sivuze yuko ibi ngibi biruta ibindi byaha byose, ariko nibyo tuzi icyatumye Imana ibivuga ngo irabyanga urunuka, irabyanga kuruta ibindi, irabyanga bihindukira ikizira. nta yandi ma explication yatanze, nta bindi bisobanuro yatanze, nabivuze uko yabyanditse. kandi jewe nabizanye kubera yuko ndi mu kubibona, ndi mu kujibonamo. Ni ukuri. mu by'ukuri nabizanye kubera yuko ndi mu kubona bihaye byaratuvogereye. Yego. Yego nuko. biratuvogera kandi biratuvogera. Ni ukuri. biratuvogera mu buryo amakanisa yacu Yego. nimba reperezanta ashobora kuvuga nkamuvuguruza ndi umukirisitu, nimba revera ashobora kuvuga nkamuvuguruza, seretande yavuga nkamuvuguruza, ko turaja hehe? Yego nuko. ko turaja hehe? Imana dufashe gusubira mu byo twizeye. Yego. tuzahurira mu ijuru. Imana ishimwe. kandi yavuze ngo gukiranuka kwacu. Yesu yabivuga, gukiranuka kwacu ni kutaruta abanditsi, tuzabona Imana. Yego. ubundi kandi akavuga ngo utejejwe ntazabona Imana. hari indahiro zimwe zihari twebwe tuza tuzisimbaho: utejejwe ntazabona Imana, utejeje amaso yiwe ntazabona Imana, utejeje ururimi rwiwe ntazabona Imana, utejeje amaboko yiwe ntazabona Imana. Imana itubabarire. yaravuze ngo imibiri yanyu n'imitima yanyu n'ubugingo bwanyu ngo birarindwe, ko ari byose birarindwe. Ni ukuri. bitazabaho umugayo umunsi Yesu azaza. Imana ishimwe. ni ukuri. Imana dusoreje aho ngaho tubabwira yuko dukomeza dukiranuke, twizeye urukundo rw'Imana, twizeye imbabazi zayo, turacemerewe kubivamo ibyo twakoze byose. Yego. Imana iduhe umugisha. Reka dusenge. Bana, mu izina rya Yesu Kristo, twari imbata y'amaso y'ubwibone, twari imbata y'ururimi rubeshya, twari imbata y'amaboko yo kuvusha amaraso, twagiraga imitima irarikira kwirirwa tugambirira nabi, nzagirira naka nabi, nzakora ibi ngibi. twari imbata y'ibi bintu byose wangama, byose ibyo wanga Satani aracyabiduhamagariramo. navuganaga n'abera bawe bagukunze kuva mu butoya bwabo, babyigishijwe kuva mu butoya. Satani ari mu kutwereka yuko abandi baba babikora ntaco bangaye. Mana tubabarire. aba bandi ntaho bahaye baja, twebwe ko turazi iwawe, kandi wavuze ngo nitudakiranuka ngo tubabera ntituzinjira mu ijuru. bariya bandi ntaho bahaye baja, turimo kurebera ku batari mu rugendo.
Mana udutandukanye nabo dukiranuke kuko uruwera. Mana ishimwe. Turabigusabye wongere utweze utunganye abo twabanye mu bwana, abo twabanye mu ikanisa mu Gatanga, abo twabanye ahandi n'ahandi n'ahandi twabanye, tuzahurira iwawe, tuzahurira iwawe kubera ko tugize iminsi tubitegereje, tugize iminsi twarabikoreye. Ntihakagire uzabuzwa n'amaso yiwe, ntihakagire uzabuzwa n'amaguru azayirwa yiruka, ntihakagire uzabuzwa n'imigambi mibi azagambirira. Muri barya bose bigishijwe nawe Mana, ntihakagira uzabindarika. Turi kumwe n'ababyeyi bacu hano batwigishije Mana, shaduha ngo bazaturubukane bose, bazatuzamukane, bavuge ngo aba ngaba nabigishiriza hanyanaka, none ngaba ndabakuzaniye. Nitugereho natwe tuzabashimira ngo turagushimiye yuko watwigishije aya ngaya Mana. Bahereza umugisha yuko badutoje ijambo ryawe, bahereza umugisha aho batugejeje Mana, bahereza umugisha yuko bakidukebura, bakitubuza ibyaha, bahereza umugisha Mana kubyo bakitubwira, kugira ngo ejo hatazagira uzabivamo. Harimuka umugisha nibature, n'abatarayiza muzabahamagare baze bakira ijambo ryawe. Bahereza umugisha baza bayikoreramo bose Mana. Komeza uvuye mu masengesho baza bagusengera, baza bagusenga, basengera igihugu, bisengera ubwabo, basengera abatarakizwa. Mana bahereza umugisha, bahereza umugisha. Wayishize mu buryo tutazi, jewe ubwanje sinashobora kuboko wahaye gutwara, warabashoboje, barabishoboye Mana. Baduhuza turi abantu badafite umubare, bava mu bihugu bitashoboraga guhura. Bahereza umugisha izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaye.